biracamo ariko nyine muri iyi minsi ni danje. Nawe urabibona ko ari danje. Danje mwana iminsi yabaye mibi. Yabaye umutuku neza. Iminsi yarashaririye we. Ngo tu hari ibintu byinshi kabisa iminsi yarabishe. Ariko ubumenyi umeze neza. Mwana nta neza ntayo. Ndikubona uri ku ikofi y'ubwenge. Mwana bareka mwirumva. Muri iyi kofi mfitemo ubu miliyoni 2 gusa. Bubiri bwose nabwo si ubwanyu nubwo garafureri mwana n'ikimenyimenyi nakagafone kanje ka Tekino nagira gasukaza ndakazi kandi ka Tekino nakunda ko mfite kari kumwe na Samusanga mwana nakubusi nkikagira serious mwana ubushomeri buri hanze hani danje tu ko mwana umenye uri no kwikofa uri kuvuga ngo miliyoni kandi njewe n'izo zimaye no witanja gutura ruguririye bireke nyine iyo mitatu yugumana ubu miliyoni 2 se ko mufite bwo n'ubwanje hagari ubwanje mana nabwo subwa upfa kububitse mwana nari upfa kububwibitse akoreka nkubwira urumva akugira ubika ikintu kitari icyaho walaye mwana nanjye bu nubwo mbufite nta burenganzira na buke mbufiteho hanya ngo bikiye grafrere mwana mane niwe mbikiye cyahora beshe tu none se reka nkubwira urumva bura grafrere wanje niki bwarubwebwe yararangiye mwana hasi ubundi wabikira umuntu nta mufuka afite mwana grafrere wanje akunda majipo n'ikibwa cyata amajipo si bikino arega mwana umukire nawe ubaye umukire nuje mu majipo waburi nimbwa none se ububwa burumwe n'ubuhe kuba uri umukire ukaja mu majipo y'abakobwa nta mugore ubufite arega mwana witonde hari ahantu mwana hari iyo bahageze bura n'ububwa bw'ubucucu bwa hatari iyo bahageze hari abayitaga bose bavuga ati aho hagwa n'umuntu neza wapi ntabyo kugwaho umuntu mwana ubu ndireka nkubwire iyo uri umukire ukajya mu bakobwa kaba kabaye uba waye ubwebwe kaba kabaye mwana utazura umuntu wakubikije utumiliyoni 2 wamwita imbwa gute none se nyine ko mvura utumiliyoni mane katari miliyoni nako nako nama miliyoni yehorere nyine abantu twarumiwe mwana ahubwo yakuremeye ndikubona watangiye kuyagamwa inzara imeze nabi ajyana yo kwaruzaga yorandagasa bavuga ngo kiragiye habaga inzara y'ubu niyirenze pe ubushomeri buranyishe ndagasa suko ko umuntu azabona akazi gute imana ibiri mbonye abantu bagura amafaranga umva imana nayishimira kabisa ubu hariho abari kubijya byabananiye bari kubimena bakabiha amatungo njewe nze riri subuko ko nazizi kakazi bakazi karabuze kandi mfite imbaraga ahubwo yuko mfite inzara se ndabona gutindura umusaranera ndi kumva ubuzima bunshanze sinzi nimba naho ndawushobora iki gihe koko nzahukizwa n'iki mwuka byarama barashimeye benshi shumere ni danje mwana ko nane birenze tu nta birenze nubwo biba ari danje bito benjizo salama kigujya ibintu ni fresh tu undi kubona ari fresh ariko ngiye ndi kuburibwe mani nubona deshire mba magaze se niza ubwenge bro abantu bafite amafaranga ahandi se sha naburaye mani ubu ndi kumva igifu kiri gusa cyamara bro yahangane n'ubundi uzapfa mwana nuko ubu wasangira na kwica uyu munsi mani wowe ubushomeri bw'iminsi uri kubibona gute bro ubushomeri reka nta bushomeri sura cya kiboss turi kumwe kira moto kirambonye cyaga kote kagize ko hagera avuye mu bukwe kirane iki boss bya danje mwa afite amafaranga se ndekubona yuko kiri kugera hari iki kivaho se do ubu ari kuzamuka mwihore ariko none se ago mafaranga twaye mukuru gute bro biragoye mwa ngo nawe rero ngayabikiye undi mwa yabikiye undi ngayabiki ibyo se birakureba apfa kuba gafite ahubwo wareye kuntu twagamukura none se reka nkwere urukubona ko ikintu cibokoco naracubatse ntabwo twashaka kumbaraga no tugusha batiko tukamwica mwa agapfa tu bakanamuca byutwa byaba ngombwa tukanamwishingurira ariko benizo
ko hariya ribu yazadukurikirana mwana nayo tukayabura. Ribu se nibiki ribu mwa wapisha. Mwana baburanje n'inyaga igifungo ahubwo nta yindi banga twakoresha mwateye ibintu byo gukurikirana. Uzi pingo wowe. Jareka wenda turebe ukundi kuntu twabigenzamo gake. Turebe ibanga twakoresha bro. Umenya kirimo dika nkomeze. Uzi ko wajya yarayitaye mware. Ahubwo sinone mwana. Umva nyine. Umva mwana. Miliyoni. Itonde za miliyoni ebyiri zose. Kanje kuba twavuganye wasanga wenda anayama. Yesu gwe ubushomeri ndabukize. Shagarimo mwa. Ahubwo sinone. Yebwe kariyo. Agamba se akitwara mwana. Oya tware mwana guco gusa. Hase nakwizera utemwa. Shamwe yajana nubundi turinega mwana. Umuntu ufite sura nk'ibisambana napfa kukwizera bro. None se ari nje nkwizera mwana. Ariko naco. Oya nje nkwizera ugaja. Oya naco kankwizere nubwo wayangendana nazagukuramo itara mwana. Simani wenda nimba uri kujya ngo nagajana. Hase nk'uyifone yanje bari ufashe wenda. Naco kansigire. Akira yijana. Ahubwo se none. Ubwo turahurira he? Turahurira hari hirya kwaje nyine haha. So bizi. Yaho turagabanira pasu kwa pasu wangendana isura nkayihita. Aratuna turgusiga. Yego. Hari igihe yagira ngo nibyo. Habwo nyura kwaje nanje kwaje duri hahandi tugagabana amafaranga. Kabisa. Sawa kabiri. Sema. Sasa none sabone tirindo. Data we. Murasha Zana shamba. Ndakize wenda kize. Wachire na amafaranga. Gwe ndebera ibintu byanjiza nkore Poze bawanjije hasi none isi mwana ubuse ndinze naje kwitura hasi No. ahubwo telefone yanje barayijanye we fone yawe barayijanye ndebera ukuntu nyinishije ngo ndikukurukanka ngo ufite amafaranga uba amafaranga kari hehe wakinye narinze ngo nyize ubushomeri none ndebera ko nagera ubundi zija mu ikofi kurinjije none se kucyari bendiza ariko yambeshe ngo ni miliyoni 2 niyo mpamvu uri igihwaho miliyoni 2 zija mu ikofi umwana byakubaho umwana reba ukuntu mbaye nyine mwana byakubaho umwana byihore byambo se iki byihore iragiye ndanayibona agurika niyo batwara nibirenze cyana wa muri telefone yanje barayijanye no kusako gusa ikofi yavamo ngaye ijana se genda bayikugurisha ndiravamo iyo phone uziruguma naso nufite ariko nanje unesheje umutwe ko nawe urinjije nanje hari wa mugani mbaye injije